Chelsea yaje gukora impinduka izana Estevão Willian izana Liam Delap izana Malo Gusto na Andrei Santos uzavanamo Enzo bakazana Andrei Santos none na Andrei Santos yatutangira kudukinira imbere cyane Malo Gusto nawe ramuza bakubagana cyane cyane mu buryo bufashe equipe kwataka bazanya na Liam Delap uza gutegereza uwo mupira uzice sakora none yatangiye gusikenera service za Jefferson Lerema chaka none bloke nini nziza kugira ngo Chelsea nubwo iri kugenda ikiramo abakinnyi basatira kandi bakubagana basangemo bloke yande ya Jefferson Lerema n'uwitwa Adam Watson bro Chelsea baragiye bayibara neza cyane match rara ono riva Grazina umutakti match bari kumwe nayo umunota ku wundi bro Dortmund yirukana Nuri Sahin yaramutekereje Crystal Palace avuga ati miliyoni 100 atse murashaka cyangwa avuga ati miliyoni 100 Juventus yaramushatse wirukana Thiago Motta avuga ati ni miliyoni 100 kumukura aravuga ati witwa Rius yananiwe reka nzano no byayibaraga bya Jefferson no nzane Deveni niba eberesheze mu buryo bwo gukora igitego byatangiye kutugora reka nzane Deveni wamfasha kudomina mediane ikipe ya Chelsea kuko mediane wayidominye uko Pama ntabwo nanyuze umupira birangira babaki niyo none se muri cyagiye utangiye gutekereza ko none wamuzanira Andrei Santos mu Brazil kubagana nawe uri mu bawushije uburyo mu minota ya nyuma uzi mutoza gukora aravuga ati reka nzane Jefferson Lerema ibibe bloke kuri bloke none Andrei Santos na Pama barabagize umuntu bahagarara hagati wa equipe rufite ayo maguru manini mu kirere waganya duel ariko none nababuze ku mbaraga z'umubiri kumucaho niyo mpamvu witwa Pama byamunaniye Chelsea komeza gucungira ku bakinnyi baba winga birangira nabyo nta gusaro biri kubya nka mediane yo rwose ubona ko iri compact kuko none igize naho urwo n'urwego rw'abayisimbuye ubona bari ku rwego rwiza cyane cyane umusore Santos wagiye mu cyuko ubona ko ahinduye makandi kantu mbona kuri kote cyane cyane mu kirci cy'ubusatirizi aracyafitemo akazi umutoza Enzo Maresca njyewe impamvu no kuva Chelsea yatangira transfer navugaga ko ntabaye convaincre cyane n'izi transfer zabo z'imbere nuko nabonaga baraguze mu rwego rutarusharwa abari bahasanzwe kuko niba Jackson isezishize yari yatsinze ibitego 10 na assist cyane n'urwari rw'ibitego 15 mu mikino 30 ukabuzanye na Pedro watsinze 10 ari muri Brighton njyewe nabonaga ko na Liam Delap yatsinze 12 muri Ipswich Town nabonaga ko byibuze Chelsea yagombaga gushaka undi rutayizamu natekerezaga ba Victor Osimhen natekerezaga abo ba Victor Yokeres bande nabandi twagiye tubona byibuze bafite bamaze kugera ku yindi level yaba imyaka yaba na n'imibare y'ibitego byabo nibyo n'abakinnyi bari tala yaguze abakinnyi bafite tala Chelsea Joao Pedro n'umukinnyi ufite tala kiri mutoya umenyere Premier League ariko nanone imibare ye ntabwo ari yamuhaye wa rutayizamu wagutwara ngo kugeze ku gikombe n'ubundi nabonaga yuko ibyo yakora the same naza n'ubundi kwicaza Jackson ushaka kuzasanga n'ubundi akoze ya mibare Jackson yakoraga ni ibitego 10 wenda na assist 5 7 n'ibyo niyo mibare iri hafi wareba ukabona ko Liam Delap aje nka second striker ntabwo yaraje nk'umukinnyi ubanzamo ko navugaga n'ubundi nubwo yazasanga Jackson ntabwo azabanzanyamo Nicola Jackson ubu ngubu n'umusimbura wa Joao Pedro so ubona ko ibijyanye n'ubusatirizi bwabo stile nko Fada nabivuze bizashingira kuri Cole Palmer bizashingira ko Cole Palmer azajya decida umukino nkuko n'ubundi yarasanzwe abikora mu ruhande rw'ikipe Chelsea mbona ngewe nabakinnyi beza bigihe kirekire yaba ba winga bari kugura barimo ba Gintes nawe n'umukinnyi muri Borussia Dortmund nibwo yaratangiye gufata umwanya wo kubanzamo kuza rero muri Chelsea ugaye tuvuga ko ari buze gukora ikinyuranyo kirenze icyabahasanze birashoboka mu cyashobora kuza muri groupe akiadapta mu buryo bwihuse akaba yanatanga umusaruro ariko still iyo urebye ku myaka yabo ukareba ku byo aho bavuye ibyo batangaga ubona muri Chelsea birashoboka ko yatanga ibirenze ibyo yatangaga yarari ariko nanone ntiyatanga ibyo Chelsea ikeneye kugira ngo itware icyo gikombe cyangwa se yegere igikombe cyangwa se kirwane kugeza kuri journée za nyuma mbona bizasaba ko Chelsea yisacrifiya mu kwezi kwa mbere niba hari rutayizamu uhari wundi ushoboka ikaba yamwinjizamo ariko nanone mbona uwari kuza wese n'ubundi imikino ya Chelsea n'imitsindire yayo byari gushingira kuri Cole Palmer
ahubwo aba baje ku ngingo yageze gukomozaho bafite ubushobozi bungana iki bw'uko ibitego byabo Chelsea yabishingiraho bukaba byatwara shampiyona n'ikindi niho hateye impungenge kuko uyu munsi yo Chelsea iza kuba wenda yaraguze nk'ayo mazina Fadi yavugaga Osimhen Alexander Isaac aracyari ku isoko why not batamugerageza cyangwa se n'undi ushobora kuba byibura rutayizamu wavuga ngo arakuha ibitego 20 Benja ibitego 20 kuri nimero 9 cyangwa se ku mukinnyi umwe ufite abandi bashobora kukunganya bari mu bitego hagati y'umunani na 14 uyu ufite nka babiri bashobora gukora ibyo hagati y'umunani na 14 na bya bindi bine bitatu by'abandi baba basanzwe icyo gihe ushobora kuvuga uti nshobora kubona ibitego biri hejuru ya 50 none nkaza gushakira mu bandi aba defenseur gutyo ukabona ukafata ibitego 60 at least ukavuga uti birashoboka ko nabibona ariko ikibazo gihari kuko ni Chelsea yagerageje amashoti menshi cyane ariko Palace yayirushije shot on target ni Chelsea yabonye amakoronera agera nko muri 11 Palace binyateye ebyiri Palace yateye nk'ebyiri cyangwa 3 ariko muri ayo mashoti agera muri 16 cya 15 ikipe ya Chelsea yagerageje yabonyemo shot on target 3 yego 90 so urumva aho rero harimo ikibazo umukinnyi ashobora kure mu buryo ashobora gukina neza ariko babandi kuko mu kibuga yes nta watsinda ngo bacyange ariko buri mukinnyi muri buri sector afite primary role yego agomba kujua agomba gukina we icyo uri umudefenseur ni ukudefanda uri umediateur nyine n'ugufasha bose uri umwataka n'ugutsinda none ubwo buryo mabibona ikipe ya Chelsea yateye shot on target 3 mu mashoti 19 urumva impamvu nari ngarutse cyane cyane kuri iki ngiki nagira ngo duse kimeze nk'ubushobozi bwo gutsinda kuko ni nacyo kidefinisa nyine umukino nk'uyu nguyu njyewe rwose ntababeshye izi kipe yuko ntago ngiye gusuzugura ikipe nka Crystal Palace oya Crystal Palace urayisuzugura gute kandi ifite FA Cup yaratsinze Man City ariko icyo mvuga iganatsinda Community Shield itsinze Liverpool udeze ni ikipe nziza ni ikipe nziza ariko icyo mvuga hano aya manota 3 wakiriye umukino kuri Stamford Bridge buri yabagiye hari ikindi kintu abasiza agaragaje kuri journée ya mbere wenda tuza kwizagura n'izindi kipe tuve kwizagura n'izindi ariko byanantunguye kubona ko rwose ikipe ya Chelsea idashobora kubatsinda aho ngaho nagizemo akantu ka kikango. Crystal Palace ni imwe mu ekipe ari suzestime mu gihugu cy'Ubwongereza mu gihe kuraba ingene Oliver Glasner yarinya ekipe y'itangura mu kibuga uza gusanga uriko watakwa none musore mu Faransa Jean-Philippe Mateta ari kumwe na Sare bakikujwe na urabona uburyo kina ni 3-5-2 ugasanga uno mu Colombier wo kuri kabiri Daniel Munoz ari buryo Tariq Michel ari bubamfu yeah of course ukumva ngo ekipe ya pressing na Adam Wharton hagati mu kibuga ekipe ya Crystal Palace irateye ubwoba kumva ngo uraje imbere yayo gomba kuri amanota agera kuri 3 igombe be yakugendeye muhiri wawe wumve ngo bigusaba akazi gakomeye cyane ucugira Eze na Ismail Sarr inyuma mu mugongo wa Mateta Jean-Philippe Mateta no mu bakinnyi novuga ngo bagutsinda jewe ikintu nkunda kuba ngaruka ko kumbure turaca twigira no kwa Man Chelsea ni turayitebeko cyane abakunzi ba Chelsea nabonye rimwe na rimwe umuntu avuze ikintu nabonye batanguye kuba bamwe mu bakinnyi mu bafana basigaye bakavya cyane ni equipe ata profil igira tuvyemeranye Enzo Maresca mwakweza la defense ato effectif 11 akiri kare niki ngo dufata karuno munsi equipe ya Chelsea na Enzo uburyo yinji so mumenyereza no munsi dukwiye kubaza umusaruro ukomeje muri Premier League nivyo ntugomba kumujija kuri match ya mbere mugabo dufata karuno nk'iyi equipe yo kwayikorokanye ninda tabona ko Cole Palmer kumukinja nka nimero 10 byamutakarije urwego mwakwezi Palmer ni mwiza reka abo menere doje mugabo muri liberté yo guca ku ruhande sizigana na performance yo muri finale gikombe cy'isi mbere ya Paris Saint-Germain sinzi basi ko abantu babona Cole Palmer kina nk'umuwinga ku nimero 7 kuri Mauricio Poch avuye muri equipe ya Man City yakirikare cyane taragira niyo batirite ni mubi mugabo ku nimero 10 no mutwe bamaze kubona Cole Palmer menga hari uburyo umufunze hari uburyo umimye iyo liberté gutanta Jamie Benoit gitenze nka 11 n'ibindi ariko hariyo equilibre equipe ya Chelsea yari maze yogino mutagomba gutakaza none Pedro Neto dufise ku nimero 11 deja mwakwenze no kuri no mu gikombe cy'isi si mwiza reka Jamie Benoit gitenze aza dodore kwanza gifiswe na Pedro Neto
reka Cole Palmer ikibanza yamaze kutwereka Estevo Kidodore ko cyangwa Estevo Dodore ku nimero 10 niki gituma udahari Berte uwitwa Enzo Fernandez n'umukitwa abanyafite touch yo gutanga passe ya nyuma yo kumorganisateur mwiza yo kumukinyi ashobora kuriyantura urukino rwawe sote nka nimero 9 cyangwa nimero 10 mu iyo Berte n'umulidere mwiza hagati mu kibuga umugabo witwa Enzo Fernandez kandi yo gabarido classe mondiale atari nawe muntu uvuga ngo zogera muri vya bikomeye mu bure bivanye n'ibikondo eregura mu jenzi n'umukinyage w'ibikondo kacana ziko nakinye na equipe je nshaka kuyisatira uno munsi apport defensive nzikwiza ku bantu cyane gusumba gusatira nziko nza kubarusha umupira possession 70% niki gituma Reece James yatanguye muri match ku nimero 2 ubura gwa Liberté Maro Augusto yikinira none nimba waratanse tukabona ko umukinnyi yazwiza ya Reece James na Maro Augusto bokinana muri mediane niki gituma ukiri kurahatiriza kugumugarukana mukika dukeneye Liberté ukeneye gutangurana mudu ni equipe tuzi yatakaje profile nziza muri Premier League vyaheze hari yindi image tugomba kubona muri Chelsea bwo Enzo Maresca agerageza ku munsi agerageza ku munsi uno munsi jewe nziko ikosa rya mbere nzi kuri Enzo Maresca nko mamenyereza twamubuze mu grand rendez-vous contre imigwi ikomeye muri Big 6 mu Bwongereza mwaka wese no munsi aje gutwara igikombe sero mu mado convaincre ko kiriya gikomba gitwaye abakinnyi bari beza mugabo uno munsi nemeza ko Chelsea ifise abakinnyi batari capable yo kumba mu buryo bwisubiriza ivyo bakwiye kuba botanga kandi atari uko batabishoboye ahubwo bivuye kukuba ari umumenyereza ibintu byo agomba guma bihindagura buri mwanya ari equipe yakagombye kuba yarafashe isura abantu b'Imana equipe ya Chelsea de Blues ifise squad nziza yagutse ifise umumenyereza no vuga ngo ikijanye no kujera effective niniya ubwo bushobozi atabwo yifitiye uno munsi dufatiye nko kurukina bakinyi na Paris Saint-Germain ku gikombe cy'isi cy'imigwi kuri finale warabonye defense y'uburyo yari hagaze axe central irimo umugabo yitwa Levi Colwill ikaba umugabo yitwa Trevoh Chalobah uno munsi Levi Colwill amaze kubagira imvune yari de gama croise ishaka kuzomara igihe kinini atari ko aragaruka mu kibuga mugabo waragiriwe mahigwe urekera mu mukinyi mwiza wo kumusubirira umusore yitwa umusore avuye muri Ajax d'Amsterdam Jorerato uno munsi nimba ufise Jorerato ni igiki kintu kiriko kiragutuma ukinisha aba nimero 4 gusa kuko yakinishije Trevoh Chalobah na Chempong yakiye muri Axe Central Reece James niwe ari ku nimero 2 nyumvirira ufate office Tessona Darabio yo yicaye office Benoit Badiashira yicaye office Axel Disasi erega na Wesley Fofana yicaye office Wesley Fofana yicaye noneho wicaritse no mugabo yitwa Tessona uzanyuma erega uyu mwana no kuri kabiri Badiashira na Disasi siyo bari mu defense yafise kuri bench yari Maro Augusto yari Jorerato yari Wesley Fofana na gasore ari Dario Guso no mu defenseur cyangwa kiniko hagati Dario Sugo no mu mediateur no kinyo hagati kwa mu defenseur yarafse Maro Augusto Wesley Fofana ndetse no Jorerato Jorerato na Fofana baksiyare kandi bamaze kugira maturité gusumba ijo cha Chempong bisiguye ngo je niyumvira igituma wewe ukiri mu defense ya Fofana na Trevoh Chalobah Chelsea kiri mu byo kugerageza nimba Martin kiragerageza Tijani Legends na bashiriki none wewe ufise Kaisedo na Fernandez na Palmer na Reece James na Cole Palmer na Neto bamenyeranye nawe ugerageze na Man City ugerageze Liverpool karagerageza kwakira mo Florian Wirtz ugerageze ahantu jewe natahurira umugabo witwa Maresca sinumva gute uza kugerageza aba nimero 4 babiri mu kibuga wanashaka no musosi n'aba nimero 4 kuko yahengetse akakana inshuro zose maze ukabona na nimero 2 akaka Joshua Chimpong na nimero 2 kandi keza wanashaka mugane bukinye defense a4 reka kufundikanya ibintu vise Jorerato niwe niyo Korwiru kimubura niyo plan B gomba guca yipasa directement kuko Trevoh Chalobah amaze kutwara muri Axe narafatishije nuza na Trevoh Chalobah kazana Fofana na nimero 4 bose nuza na Trevoh Chalobah kazana na Tessona Darabio na nimero 4 bose nuza na Disasi na nimero 4 bose vomye habe harimo umuntu umwe w'umugoshe n'imiburiburi canka ari forward w'umudroitier mugabo akinira bubamfu cyane bisiguye ngo una munsi defense yiwe yayinanije kandi umaze kunanizwa na defense uhaye ububasha ya Crystal Palace ifise Bereshieze ifise Jean-Philippe Mateta ifise Ismail Yassar kukwataka itarikira guha gahengo bigatuma mediane yawe nziza
ya Enzo Fernandez na Caicedo ifatwa cyane hagati mu kibuga na Adam Wharton bitari gukunda iyi ekipe hari ikintu ikosa Enzo Maresca ndamwagiriza jya mbere yakoze yakinye match nka match iyi match yakinye match n'umugabo yakagombye kuyikina nka match nkuru kuko no munsi byaro vyerekana ngo na hantu na hamwe ekipe zitwa ko ari nkuru zo muri deuxième tableau ziri Crystal Palace tiri iregi ni ekipe ifise ibikombe bibiri mu mezi aheruka irafise none kuri profile ya Crystal ufise igikombe watse Man City cha FA Cup ukagana na Community Shield watse ugatunga Community Shield watse Liverpool ukavisa umenyeza mwiza nka Glasner bakaba bariko baradodorera bakubwira ngo we nugikwiye gutunga Eze nugikwiye gutunga Mateta nugikwiye gutunga Ismail Assare nugikwiye gutunga Tariq Michel nugikwiye gutunga Maxence Orakurwa n'aba ba Richards ndetse n'aba Makegei n'abandi ekipe itarite Nathaniel Klein bakubwira ngo nugikwiye gutunga Adam Wharton n'abandi ni iki gituma udakina na Crystal nka ekipe nkuru